Poštovani gledatelji serijala Domaće nešpricano, dobrodošli u još jednu epizodu. Lokaciju vam neću otkriti odmah, neću vam reći o čemu se radi, ali će vam temu otkriti situacija koju sam zatekao na terenu. On je igrač, a ti trener. A ja sam trener, ja sam najmlađi ovdje. Zato ja igram što je on. Čekaj, a ja nisam igrač, jel? Ko je kome tu trener? Šta si ti, bratilo? A ja sam trener, njega bila Ja sam trener. Ti si trener. Ja sam trener. Ti si trener, on je... On je moj On je sin. igrač. A ne, Ja sam igrač. Ti si igrač, ovo igrač, ovo liči na igrač, ovo liči na igrač. Meni je liči na Tedi Špala. Tedi, da, bolje da je to. Vi ste dva brata, ti... Ovo je dide. Ja sam otac. Otac? Ja sam otac i ja ga ne priznajem za trenera. To ti Ovo je je sve trener. izmišljeno. Pitao da me priznao za sina. Eto, čuli ste. Današnja tema je Forska liga. Rodbinske veze, prijateljstvo i nogomet. I ništa više. 10 klubova. Pogledajte. Hvarska nogometna liga, to jest Forska nogometna liga, kako mi to kažemo, je jedinstvena nogometna liga na kugli zemaljskoj. Od nekih 10.000 stanovnika na otoku Hvaru imamo 10 klubova, znači lijepi prosjek, imamo 5 nogometnih igrališta, evo ovdje se nalazimo u Starome gradu, inače ovdje domaćin Jadran, a sama liga se igra službeno 90, nakon Domovinskog rata je počela opet se igrati, igrala se i prije Domovinskog rata, a korijeni nogometa sežu daleko još u 1929. 30. kad je ovdje baš u Starome gradu su bili nogometni klubovi Nois i tako dalje, to je povijest, cijela povijest. Koji je najtrofejniji klub Forske lige? Nemamo najtrofejniji nogometni klub, ali sigurno su dva najtrofejnija su Jadran iz Starog grada i Hvar. Oni trenutno imaju po 12 osvojenih naslova prvaka. Njima uz boksu i Jelsa, to je naravno i Soški, Levanda i Barbonj. Koja je čar ove lige? Se može usporediti sa Premiershipom, drugom otočnom ligom? Naravno da se može usporediti. Takvu usporedbu nedavno smo imali u France Football, pravio reportažu o Hvarskoj nogometnoj ligi, pa je upravo napravio tu usporedbu kao jedina otočka liga u Europi. Ovdje je zanimljivo, znači niti prvak ide u viši rang, niti posljednja momčad i spada. Mi smo službeno treća županijska liga, znači igramo pod nogometnim savezom županije Splitsko-dalmatinske. Saznali smo da su Jadran iz Starog grada i Hvar najtrofejniji klubovi lige. Ali takvi klubovi nisu predmet interesa serijala Domaće nešpricano. Zato smo se odlučili za klub s malo trofeja. U goste nas je primila Mladost iz Sućurja, a mjesto Sućuraj broji nešto više od 300 žitelja. Mjesto Sućuraj nalazi se na istočnoj punti otoka Hvara i od kopna je udaljen svega 5 km, točnije od mjesta Drvenik. Tako kad putujete na Sućuraj najbolje otići do Drvenika, ukrcati se na trajekt kao što smo mi napravili i dođete za 20 minuta već u Sućuraj. Pa evo vidjeti kako to izgleda sa palube. A na palubi smo sreli momke iz Drvenika koji nastupaju za Mladost iz Sućurja. Udarali su se nutricionistički temelji pred jako važnu utakmicu. Duje nam je povjerio čari svoje torbe. Evo, prije nego li se iskrčamo u Sućuraj, Duje će nam objasniti što se sve nalazi u torbi koja je potrebna za utakmicu Forske lige. Forske lige. Ovako. Kopačke. Nove jesu, ali u prošle utakmice nisam. Koliko je blato staro? Tjedan dana. Dva, pardon. Evo vidimo tu. Da. Smrde ko nove? Naravno. Štitnici. Novi, evo još etiketa nije skinuta, tako da. Jesu li potrebni štitnici za ovu ligu, je? Jesu. Je se lupa dosta? Jesu. Šta još ima tu? Ništa, to potkošulja, šugaman. Aha, evo dres. Dres, tak ima dres. Nadno. To je neka Argentina lagano. Argentina skoro. Argentinske boje, vidite. Broj 6, tako, Sućuraj. Jel imate i gostujući dres? Ili samo jedna boja? Nema, samo jedan, to je taj, pereš ga sam. Čuli smo da igrači na utakmice dolaze automobilom, autobusom, vlakom, biciklom, romobilom ili tramvajem, ali trajektom baš i ne.
Najzanimljivija reprezentacija se zna da je Sučuraj dolazi po Svetom Jurju. Dakle, prva crkva koja je zabilježena na mjestu Uvale, gdje se mi sada nalazimo, je crkva Svetog Jurja, koja se spominje da je izgrađena na glavi otoka, na istočnoj glavi otoka, na kapite Izvole, i spominje se prvi put u Hvarskom statutu, kada se govori o istočnom kraju otoka Hvara. Sučuraj je dakle staro mjesto u kojem se početci mogu povezivati sa 14. stoljećem. Dok čekamo igrače da se probude, popričali smo s veteranima kluba koji su nam objasnili zašto je Mladost iz Sućurja posebna. A sada malo o samom klubu Mladosti iz Sućurja, točnije o zlatnim vremenima ovog kluba. 3 brata koja su igrala u Sućurju za Mladost, to je gospodin Vjekoslav Vujnović, gospodin Nikša Vujnović i gospodin Ivica Vujnović, je li tako? Koje pozicije su bile? Ja sam igrao centarfora, brat Nikša, srednji brat. Dobro, ja sam bio i neki halfić, svašta sam igrao. Ja sam bio half, libero. Libero. I koje su zlatne godine ovog kluba? Kad je to bilo? A zadnje godine su bile 80. godine, međutim sve je to počelo tamo 70. godina. Kad smo mi čak i brodom u Ilsu na gostovanje, odnosno na domaći teren, odlazili brodom po 6 sati vožnje. Kako mislite na domaći teren? Zato što nismo imali svoj teren. A niste imali terena, igrali ste u Jelsi? Jelsi je bio domaći i gostujući. Gostujući teren. Domaći, a gostujući je bio ili u Hvaru ili u Jelsi, kao gdje. Što znači zlatno doba ovog kluba, 80. godine? Koliko je trofeja palo? Puno je trofeja palo, samo evo, sad To znači zlatno doba da smo mi u periodu tada, 80. godina, imali najmanje 3-4 kupa osvojenog i 3 prvenstva. 2 prvenstva. Od toga Hvara. Da. A kad je bilo to najbolje doba, onda se je počelo raditi igralište. Onda je... Ovo velebno zdanje koje ćemo vidjeti. Ovaj stadion. Najbolje na svijetu. Ovaj stadion koji... Kako ga zovete od milja? Nema od milja. Uspoređujete li ga s kojim... Velika gomila. Velika gomila. To je... Po uzoru na koji je europski stadion? Lokalni. Ne, nismo mi imali uzore što se tiče stadiona. Suhopolje. Jesu li ovo sve boje Mladosti Sućurja? Svjetlo plava, tako dres? Ne. Imali smo prvu zeleno-bijelo na pruge. A ovaj dres tu? To je novi. Mogu vam reći nešto. To je brazilska boja. Mi prije smo imali dresove onake kako nam je neko poklonio. I ne možeš ti sada sam financirati svoju boju, svoje ovo. A što vam je Brazil poklonio dresove? Nema veze, Mi smo svi bili zaključeni brazilski nogomet. Mi smo, što se tiče dresova i kopačaka, mi smo sve obje ručke prihvaćali. Dakle vam ideja uopće da krenete igrati nogomet u Sućurju, otočka liga? Igrali su i, naš otac je igrao nogomet i bio je sudac ovdje u Sućurju. U isto vrijeme? Ne, on je 60. godina kad se igralo na Rivi. Oni su igrali ovdje na Rivi. Na Rivi? To je na Rivi, to je 40-50 metara duga. Po 7 igrača se igralo. Aha. I ovdje na Rivi tu su bile branke. Dobro. I tu se igralo po 6-7 igrača i moj otac uvijek to sudio. Aha. I on je, i svi su ovdje igrali. Ali on je više bio u moru nego u Rivi. A imali smo derbi. Derbi smo imali... A s kime je derbi? Derbi je bija između donje bande i gornje bande. Aha. A Luka je bija granica. A tad je bilo ovdje puno svijeta živjelo. To je bilo tamo 60. godina. Puno svijeta i puno je bilo mladića. Dobro. I onda bi se igrao tu balun, gornja i donja banda, to je ko sada Dinamo i Hajduk. Derbi i čeka da još im kažem. To se sve, dica su ovdje skakala u more i Kajićom kupili balune jer je svaki minut 2 balun bio u moru. Nakon 5 puta što bi pao u more, više se niko nije osudio ga tuđ glavu. Jer je bija 10 puta težine kila. Nasupan, koža nasupana sa sojnika ruka u zamantancu. A zato imate vi dobre glave. Je. Tvrde glave. I to naše glave i one koje... I imali smo jednu interesantan prekid jedne utakmice. Prekid je nastao kad je sa takvom loptom jedan Mate Slavić jako šutirao, promašio je gol i udario je svoga dida
koji sidja na stolici u glavu i ovaj pa doli i mislili su da je mrtav. On njegov otac od tog Mate došao je sa Šekcom I opila sve branke. Posljednji trofej za mladosti Sućurja je kup iz 2008. godine. Ne treba ni govoriti kakva je fešta zavladala u mjestu. Jedva čekam taj dan, taj divni prekrasni dan, kada ću ponovno ja doći u Sućuraj. Dobar dan, Matej. Uglavnom, to je taj naš nogometni teren. Kako se zove teren? Emil Lenko Slavić, u čast našeg pokojnog nogometaša Sumještanina. A to je? Ovo je naš čovjek, kapetan. Kapetan, Boga. Čovjek kapetan, čovjek oružje. Kapetan s grabljama, znači. Čovjek oružje. Znači, Sve šta moraš raditi. Spremni smo zato što imali smo tu malih problema. ovo je barijera za sigurnosne mjere, tako? Da, sigurno. Za navijače da ne ulazim. Predostrožnost, čisto radi predostrožnosti. ništa Dobro. drugo. Eto, tu smo, vidiš uglavnom svega po terenu, svašta i ne znamo čega sve ima. Tu je naša tribina, to su ti ovi ostaci sa poljuda stare sjedalice kad se bilo minjalo. Ovo su, znači prije su ti poljuda. Koliko to staro? sjedalice. Ovo smo mi montirali, na poljudu se kad se morale sve bi sa naslonom. Aha. Znači to ti negdje 2005. 4. 5. buban, ima 15 godina. Koliko ima sjedećih mjesta? Sljedeći mjesta, pa to možeš izbrojiti slobodno. 150. 150. Evo, kapetan zna točan broj. Ali bude tu puno više ljudi. Ali vidim ja, nije to trava, samo trava, ima tu i maslačaka, raznog bilja. Gljive, čekaj. Da, Tu vidiš, imaš gljiva. Gljiva. Da. Odlično. Slačionice, evo, tu su slačionice za domaće, za goste. To slačionica. To je ne slačionica, nego klupa za... Klupa. mislim. Ali zna biti slačionica. To ti za Čekaj. goste, pošto nemamo slačionicu, Nemate slačionicu uopće. nemamo oficijalnu slačionicu, tako da gosti dođu pa se prislače tu, a mi imamo dole jedan komin gdje se dole na kominu prislačimo, tamo bude momčad. Aha, na kominu se Na preslačite. kominu kod kapetana. A čekaj, pretpostavljam da je ovo tu domaća, pošto ima dasku. Upravo tako. Zato što oni moraju osjetiti patnju. Jer Na betonu. upravo to, na beton. Razumiješ? I suci ode normalno, nećeš njima staviti. Jel vlaži krov ili šta? Gostima vlaži. Sve tip top. Gostima vlaži, nama je sve up. Uglavnom, ove smo dole barijere stavljali, ove željezne, Aha. jer ulaze divlji veprovi. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. To je vepar napravljen. To je vepar napravio. I sad treba tu čekati da se to malo osuši jer se lakše sanira nego kad je mokro. A vi ste zato tražili zamjenu domaćinstva, jel? Da. Pa između ostalog, ajmo reći, da. Jer ne možeš ti igrat, kako ćeš ti igrat Kako sad ćeš ti igrat, s ovim šta je? Čekaj, vepar uđe kroz ogradu tamo. Da, Skoči one priko, probije ogradu tamo. svakako. Tamo, evo više. Čudna biljka. Uglavnom, uvijek ti igramo, razumiš, igramo tako da naša strana bude gornja. Tako da vječno napadamo ovdje da gosti... Znači na poluvremenu... Ne, nema okreta. Nema okreta na Nema poluvremenu. okreta na poluvremenu, tako da uvijek bude ovdje neprilika za goste, razumiš, tako da uvijek bude problema. Ne, mi razumiš, jednostavno trudimo se da ne bude te promjene. Ako oni skuže da se nismo zaminili, onda moraš se okrenuti, ali uvijek se trudimo da nema te promjene na poluvremenu. Tehnički ovdje je nemoguće kontru odigrati, tako? Pa moguće. Nama je, jer... Vama je, ali gostima? A gostima ne, oni nemaju tu šta tražiti. Nemo šanse. Ne možeš ti ništa, prijatelj, evo kamoli kontru. Golovi jesu li u proporcijama sve? Jedan je, drugi nije. Koji nije? Ovi naš je manji, a ovi gostujući je veći. Je, ali razlika ti je garantirano je gol veći nego drugi golovi po standardima. Zato što je propala zemlja, nestalo je zemlje kroz ovih 20-30 godina. Erozija tla. Erozija tla, znači normalno znači da ti gdje god dođeš da moraš takne rukom prečku ovako. Da. Viš, koliko fali još gore. Čekaj, evo ja sam. Nemaš li metar? Ja, metar, ali ja ovako oko 2,20 lovim. Ali probaj se sad Prijatelju, tamo ja mislim da se on smanjio, da ti nije to. Vidimo ovo. Da je on ušao u Je, pogledaj. Fali 10 centi. Vidi, a tu Vidi ne. ove. Je, malo je. Je, padne. Disbalans. Ja, a znaš šta ti je baza? Baza ti je što ti branke nisu U škvadru. proporcionalne. Znači, kad gledaš ovako, ova branka tuče vam, ova tuče tamo. Aha.
Ješ, je. Ti sad kad staneš čovjeka podežat, učem se lidu nego ti iđe u stranu, razumiješ? Je, stvarno. A znaš šta sad vidiš kada crtaš teren, ono kako ti 16 uče i razumiješ kad poteneš da crtaš teren. Primijetio sam jedan zanimljiv detalj. Mreža je u bojama kluba. Boji dresa. To je planski rađeno. Da. Kako ove rupe radimo planski, tako i Ajde, mrežu. uzmi grabije tamo i tamo to tamo, ajde. Ću pogledati sad ovo, sad snimam. Danas se znači ne može igrati utakmica jer je Vepa ruša u teren. Danas ne mogu igrati utakmicu po ovome, evo vidiš po ovome. Sad igramo, znači utakmicu igramo danas protiv Sloge iz Dola i domaćinstvo je u Starigradu, znači igramo u Starigradu. Čekaj, čujem Gudina vam. I kako se može opravdati to da se mijenja domaćinstvo radi Veprova? Pa, Jel to, formalno je sve moguće. jel to igdje u Evropi ima? Pa ima u Hrvatskoj puno toga. U Hrvatskoj? Ima. U Evropi, ipak je ovo službena priznata liga. Pa je, ovo je oficijalna liga pri HNS-u, znači kako je registriran. Evo ti, na primjer, Bruno Petković ne može igrat ovdje za nas jer je isto registriran kako i mi. Mi smo znači oficijalno pri HNS-u isto registrirani, tako da ne može niko od nas prije zimskog roka ići u neki drugi klub, tako da sve ti je ono... Želiš reći da vas je Bruno Petković zva? Ne, ali ovo se mi ovako malo... Maštate. Maštamo. A da, di su crte po terenu? Crte, a šta ti, boga, nema utakmice danas, to. Kad je utakmica, onda se obilježi. Onda se povuče. Isprala kiša. Metalna ograda tu, Da. sigurno, tu se za sponzore. A tu idu sponzori, samo skinemo sad jer rekli su nam da radi televizije moramo skinuti sve te, jer na ovo je sve uglavnom puno sponzora bude. Vjerojatno je premalo, Je. Čak i dižemo i razvučemo i lancune poviš. Da. Naprosto se otimaju za nas. Nikad vam balun nije preskočio ogradu? Nikad. Nikad se to nije desilo. Nikad. Jednostavno, kontrolirano se izbija balun. Znači, ti paziš, desilo se ajde 2 puta, ali mi to ne rećemo sad, razumiješ, svaka nas go pita, rečeš da nije upalo. Viš ti to ne možeš dole dobavi balun. To. Da. To je gotovo, to je ko da je u jamu upalo. Daj, kimo tu šta ima dole. Trenutačno ima među 50 i 100 baluna ovdje do sada. Daj manje. To je groblje baluna. No, garantirano. Groblje baluna. Pogledaj ti, to je drača ljuta. Da. Drača ljuta. Evo, ovdje na prijatelj Boško živi, to je rakun. Prijatelj. Boško! Nema ga. Nema Boško. Nedija je, prispaje. Ko zna gdje je Boško sinoć bio? On je za drenažu. Je, on je za drenažu. Za drenažu terena. To je to. Još da kraja počela je kiša. Dimenzije terena kolike su? Dovoljne. Dovoljne. Znači, ja mislim da je dužinski je 105 metara, po širini je, ja mislim, 60, tako. cca. Znači, prvo se moraju sanirati sve rupe koliko se mogu sanirati. Zatim na scenu stupa kosilica. Znači, kosi se teren. To traje na 2,5 sata. Tu uvijek radi isti ljudi. Ja, kolega. Nakon toga slijedi obilježavanje terena. Imamo dolje mašinu za obilježavanje terena. Pa ćemo vidjeti, demonstrirati kasnije kako to izgleda. I to je to, nema tu puno mudrolije. Znači, bitno samo da se pokosi. Eto, zadnji put smo igrali dole. Nije uopće teren bio obilježen, uopće se nisu crte vidjeli, ništa se nije vidjelo. Sve je tip top. Da se to malo nagazi nogom. Onda kad se prođe koslicom preko ovoga, to se utabana. Kapetan je zadužen si osim za održavanje terena i punjenje rupa i za obilježavanje terena. Ovo ovdje je sigurno tvornički, je li tako napravljeno? Đuro Đaković. Kako je nastalo to? Šta li je to? Imali smo mi prije original kad se već radija teren prije ko zna koliko godina, pa su ne cigali ukrali. Što ukrali su? Ukrali su staru željezo. Onda su nam to prijatelji iz Bukovlja poslali novu, on ima bila nekakva viška, valjda pa su Novu, Da, nama je dobra. Aha, i kako je to funkcionira na način? Ništa, ubaciš unutra klak i pičiš. Ja tu šta? Cca. Ajmo, sve to iđe od oka nakon koliko godina. Sve znaš od prilike i po koracima, 16 veliki korak je metar. Da, veliki korak metar. Unutra iđe klak i šibaj. Aha. Škrgotajka. Šta je to? Ovo se zove škrgotajka. Škrgotajka, šta je to? Ovo je najveći primjera škrgotajke na svijetu. Kako to funkcionira, daj? Evo sad ćeš vidjeti. Ajde. Tu me drži vam. Problema kapetane.
Navijački rekvizit. Navijački rekvizit. Broj 1. Broj Na jedan. svijetu. Kakve vuvuzele? A veprovi, je li to straši Ništa veprove? to, veprove se ne boji ničega. Da straši veprove i turiste. Znači ovo ti je, vidi, ovo ti se inače koristi kad su uskrsi one procesije, onda se to ali oni dole niz otok imaju one male ovakve. Aha, ovo je... Ovo je najveće na svijetu. Vidim i ima tetovirane. Je, to je meni stari radija. Mladost, sućuraj. Je. I isto tvornički, tako? Je, sve tvornički, sve tip top. Certifikat, garancija, što traje? Evo, morat ću sad malo poći na remont, malo su se popucale su ove jezici i tako, ali ona dalje prede fino. U duru, sad je u duru. Sve kako je našto. Je, sve u duru, bila u molu, da. I to kad zaori sa tribina, evo više ovo su ove priručne za obilježavati teren, kad je previše mokro, onda ova ne funkcionira, ova je Đure Đakovića. Đure Đaković Onda ne funkcionira, onda su naspe, onda ideš ovako i ručno. Koliko ti vremena treba za potegni 105 puta 60? Ajde sve 10 minuta. 10 minuta sve? Da bude ravno, onako? Kod je bitno da je ravno ili nije. Metar, gore dole. Evo, trener Kačić-Bartulović. Poštovanje. Poštovanje treneru. Tu smo na tvojoj poziciji, ovako svako 2 tjedna kad je domaćinska utakmica stojiš i svu momčad dirigiraš. Da, otprilike pogotovo kao ovako malo pada kišica. Aha, zakloniš se tu. I kako to izgleda? Kako ti postaviš svoje igrače na ovaj teren? Evo, vidjeli ste i sami, mi smo primorani svoju igru postaviti prema terenu. Znači, nisam ja neki školski trener, ali moramo iskoristiti teren u potpunosti. Dobro. Znači, vidjeli ste rupe koje nam rade veprovi. Dobro. I mi postavljamo se prema tim rupama i ja ih znam sve na pamet. Koliko ima rupa? Vrlo jednostavno, ima 17 rupa trenutačno, ali to se mijenja iz tjedna u tjedan. I ti prilagođavaš taktiku rupama na terenu? Naravno, svaki tjedan ja dolazim svaki dan tu. Aha. Svaki dan i gledam koje su se rupe pojavile. Naš kapetan ih poravna i onda vidimo kako ih možemo iskoristiti. Tvoja momčad uvijek igra na boljoj strani? Da, odnosno na boljoj strani koja je čišća. Čišća strana. Dobro, i kontre, kako to? Je moguće izvesti kontru na ovakvom terenu? Pa da, naravno, tu sprečavamo protivničke kontre. Tako, jer skače. Da. A kad smo u poziciji onda iskoristimo, jer naši napadači također kao ja im objasnim svaku rupu kako se ponaša. I onda oni iskoriste nju naravno za gol. Koliko igrača imaš u rosteru? U rosteru imamo čak 30 igrača, ali 30 igrača? to padne na 9-10. Znači, i danas ćeš imati 11 igrača na raspolaganju. Da, 11 igrača. I šta ako se neko ozlijedi? Ali da, problem je ako se neko ozlijedi, mi puno puta završimo utakmicu sa 10 igrača ili 9, a to je sve dopušteno i naravno ne bude nikakvih problema. Vidjeli ste ovu sezonu idemo strašno, imamo dobre rezultate, od 5 utakmica dali smo 0 golova. 0 golova za sad, odlično. 0 golova, ali imamo jedan bod, više bodova nego... A koliko ste golova primili? Točno i ne znam, mislim oko 17 do 19, što i nije toliko puno, s obzirom na teren koji imamo. Znači taktika terena nije pomogla. I trener nije sigurno kriv, uvijek je trener kriv. A uvijek je trener kriv. A za sebe smatraš da si dobar trener? Malo ste me zatekli. Pa evo, pita. Pa smatram da sam solidan trener. A hoćeš li ti svoju strategiju nogometnu pokušati prenijeti van ovog otoka? Ali ovo je zaista spektakularno da se taktika i igra prilagođava stanju na terenu. Potrudit ću se u svakom slučaju da ovo šira javnost vidi. I to je to. Dobro. Amo mi postrojiti igrače za trening, može? Može, naravno. Ajde. Ti si se smačao. Dobrodošli u našu slačionu. Slačionica? Pa ne liči im baš na slačionicu, mi je više ko neka konoba, komin. Ovo je privremena slačionica. Privremena, odnosno komin. Aha. I tu ste igrači domaće ekipe preslače. Da. Koliko je udaljeno od terena? Evo, bit ćemo 1 kilometar. Kilometar? I vi se tu preslučete i lagano? Preslučemo i odigramo i vratimo se tu nazad. Autima ili pješke idete gore? Pa kako ko? Jel? Kako ko? Neko ide autima, neko ide pješke. Kako je voziti auto u Kopačkama? Odlično, skineš se bus kasnije. Bus, aha, dobro. I ovdje samo domaći? Je. A di se gosti preslači? U autima. Ispred, znači za njih nema ovdje? Ne. A tuš? Nemaju.
Oni nemaju, ovdje imamo tuše. Ovdje imamo tuše. Ovo je ujedno i trofejna sala, tako vidim. Evo vidimo, imamo tu uspjehe kluba. Nekakve pehare, postave od prije 30 godina. Najpoznatija momčad. Najpoznatija momčad, 84. 85. legendarna generacija koja je 2 puta osvojila prvenstvo. I prije utakmice ili prije gostovanja se dođe ovdje i trener pokaže postavu koja igra. Tako je, trener pokaže. Ima i ploča, tabla, sve imamo. Imamo energetske napitke za dečke. Dobro. Taktiku za gostovanje ćemo čuti nešto kasnije, a sad pogledajmo simulaciju pripreme jedne domaće utakmice. Danas ćemo igrati formaciju 4-3-3, pardon, bojica su me ispala, Kako bi se ispala? Zjedila ili neće doći? Sinoć su bili na kominu, zaružili malo, glavo bolja i to, pa ćemo igrati 4-3-1. Koliko često se dogodi da 4-1? 4-3-1. Koliko često igrači ne dođu na utakmicu? Prečesto, svaki vikend po 5. Više ljudi imao posao ili izađu? Pa ima neki posao, neki žene. Zato li igrači dolaze iz Splita, nema mladosti, su učuri ili kako to? Da, nema mladosti, ima dosta starosti. A nisu već za igrati. Nisu. Paradoks. Koji je najstariji igrač? MK mladost, NK starost. Koji je najstariji igrač? Naš kapetan je najstariji. Sada, a inače u povijesti, ili igra neko preko 50 godina da ima? Je moj tata. Ozbiljno? Znači, Do 55. To na početku epizode, Teddy Spalato. Da, Teddy Spalato. Do 55. Koji misli da je trener, ali nije trener. On je jedini i na ovoj slici 85. i ovoj tamo još 2008. Znači, ozbiljno. 85. 2008. kup. Pustite te priče, danas dečki moramo pobijediti utakmicu, pojavila se nova rupa od veprova ovdje. Baš je pristupnog terena, da. Znači Duje, moraš voditi tu računa. Je to Mato ubiti? Duje skoči. Bazirat ćemo igru skroz na desnoj strani, odnosno lijevoj. Može. Ovo će ovo sam zna. To priko Maune, malo. Ovdje kapetan je ove rupe sanira. Tako da tu je, ima dosta prostora za napredak. Dobro. Ali to je za domaću utakmicu, a šta ćemo u Dolu, kakav je tamo teren? To ne smijemo sad otkriva baš. A? Ne znam imamo li kakvih špijuna, ne imamo. Nemamo tamo špijuna. Ovo je za trening. Ovo je strategija za trening, ali za utakmicu u Dolu ide se na gostovanje. Idemo po prvi gol. Bilo je vrijeme. Taktika je jednostavna. Sve na baru. Šta dobio? Judre muški. Za gol. Dobro, ništa, idemo na trening, ajmo. Ajde! Ajmo, predaj. Vodi Luka. Iskoristi rupe od Vepra. Dobro, ajde, dosta dečki, idemo dalje. Ajmo u kolo, idemo u kolo. Ajmo igra, nema stajanja, ajmo rastrča se. Ajde, dokali se i puši se. Ajmo, Nasić, ajmo. Bravo. Na Hvar smo stigli nakon 5 odigranih kola i Mladost je bila u nezavidnoj poziciji. 1 bod na tablici bez zabijenog gola, a čak 17 golova u mreži. Današnje gostovanje protiv Sloge iz Dola im je doslovno biti ili ne biti. Unatoč jakom jugu i kiši trenirati prije utakmice se moralo. Napravite dribling, šut po balun na kraj kolone. Po balun. Po balun miš. Ajmo Jure, dribling. Šut. Još niti jedan gol niste dali, tako da nije čudo ovo što se događa. Pošalji dron po njega. Dribling, dođi bliže i daj mu gol. Čun, zava. Ne valja Duje, ne valja. Stipe, najdraža pozicija i zašto? Super, cijeli život igram to. Na kojeg igrača podsjeća tvoja igra i zašto? Javier Zanetti. Borbenost, požrtvovnost, odlučnost. Osvojiti otočko prvenstvo sa Sućurjem ili zaigrati za Inter sa Zanettijem? Ono prvo uvijek. Uvijek prvo. Janjetina ili Zubatac? Zubatac. Lady Gaga ili Rihanna? Rihanna. Zašto? Pa ne znam. Najatraktivniji potez karijere? Najatraktivniji potez karijere?
Čekaj da se sjetim. Bilo ih je dosta. Ali gol glavom protiv Južnjaka prije 15 godina najmanje, sigurno. Glavom. Glavom. Ja nikako ne golove, nego samo glavom. Jeste li vi jedini načelnik općine koji je ujedno i golman u profesionalnoj ligi? Pa, vjerujem da jesam. To je nekako ko da Bandić zaigra za Dinamo ili Lopara za Hajduk. Pa dobro, uvijek moraš braniti svoje dečke. A? Uvijek moraš braniti svoje dečke. Jesu li nabrijaniji malo na treningu igrači kad znaju da načelnik brani? Nešto im treba sad u općini i onda malo jače pusti, ali te gađao na gol? Nisu baš. Nisu? Kulturni su. To za kameru samo verzija ili? Da. Amo rezime ove sezone, kako je krenulo? Pa loše, jako loše ova sezona je krenula, obzirom znači da od 36 registriranih igrača nas bude po 12-13 na svakoj utakmici i tako da dosta neke i potope smo doživjeli. Tipa? Tipa Starigrad, 10 komada. 10 komada vam vali? Da. A ti izbranio? Da. I kako je to izgledalo? Kako je primiti 10 komada? Probušao sa svih banda. Ima li koji igrač protiv kojeg si igrao ove sezona da ti nije zabio gol? Pa ima masu, ako je bilo 5 kola puta 11 igrača plus zamjere pa izašlo, to je priko 120 ljudi. Znači, dobre. A mi smo, evo ko redakcija smo odlučili da ćemo izaći ususret motivirajuće, pa smo mislili da te omogućimo da obraniš nešto, da ti jedno dijete zapuca koji udarac pa da obraniš. Nije nikakav problem. Može, a? Obzirom, znači, meni su penali uvijek bili specijalnost. Ajmo vidi kako to izgleda. Koliko ti Zorana igraš? 10 godina? A tako nešto, 9 godina. 9 godina. I par mjeseci, jel? Koja je pozicija, šta? Sve prijatno. Trener ga uvijek ima problema s trenerom. A? Vojnik kluba. Vojnika, šta si, koja ti je najdraža pozicija? Napadač, desetka. Desetka? Ovo je prirodna pozicija napadača, ali trener to ne vidi baš. A? Ako je napadač koji golman vam odlično. Mislim, prirodna pozicija napadača, koliko puta igra napadača? Malo. Zašto vas ne vole vaš Stučura, ne ovi ostali na otoku? Šta je to? Je li to neki antagonizam tamo? Vi ste 70 km od ostali. Ljubomorni su na trajekt. Oni ga nema i mi ga imamo. Koliko puta dnevno? Koliko puta dnevno ide trajekt za Stučuraj? 6 puta. Če sad zapisnik radi Evo, moram napraviti zapisnik, malo kasnimo. Evo vidite, počeli smo pisati imena. Ivan Slavić, naš načelnik. To je jedinica naša čuvena. I krećemo lagano. Imaš koju pivu? Ima, daj jednu, ajde. Stvar. Zagrija se jedno. A trener smij. Vidi ponude. Vidi ponude, draga. Ćeš dati 10 jednu? Koja eura? Čekaj, da vidim koja eura. Ma neću. Ne, 1 eura, ne može. Sat vremena prije utakmice ne može. Eura i parat mogao. Evo, slušaj, alo. Evo, načelniče, ti ćeš biti na branci. Zadnjega će igrati Jure Vjekin. Lijevoga stopera Bartul, desnoga će igra Luka. Lukas, čuja? Čuja. Može li? Može. Bravo. Šta boje da ne može? Onda desno će igrat Duje, a lijevo Dominko. A slušaj, Hrvoje će igrat naprijed sa Mišićem. Slušaj, ovako, ja idem, kod njima bude igra Luketin. Za dol ja ga ne smijem ubiti, on me liči mi čaču. Dobro. Dobro. Vodit ćemo računa o tome. A u sredini će biti znači Šrek, Pejovski i Val. Dobro, ali kako misliš dobiti utakmicu? Šta misliš da tebe treba staviti naprijed? A? Drugo, slušaj me, drugo poluvrijeme, ako bude negativan rezultat ili neriješeno, ideš ti naprijed. Normalno. A koga ćemo staviti na branku onda? A jebi ga glisati Kažnjen. Zašto je kažnjen? Udarili su. Nešto nije bio dobar. Nije bio dobar prema sucu, čak i prošli put dobija 3 žuta. Zanimljivo. Šimunić. Znači,
objašnjavao. Što sudac nije svirao kazneni udarac za nogometni klub Mladosti Sučurja, protestirao kod suca. Bio sam daleko, vidio sam gestikulaciju samo. Da, Nisam mogao čuti. vjerojatno je uljudno pitao zašto niste dosudili 11-terac. Znači, dragi gospodine sudac, zašto niste? Zašto niste? Prosim, molim. Na stadion u Starom gradu dolazimo 10 minuta prije početka. Taman da se igrači presvuku i dobro zagriju. A dok to traje, skoknuli smo do tabora Sloge da vidimo kako dišu. Fali kadra u Selu, znaš šta je Selo 300 ljudi pa smo ograničeni sa kadrom. Nisu problemi igrači, sve su mlađi igrači iz Sela. Odakle sve su iz Sela igrači? Imamo 2 momka iz Splita koji dođu, ali ne dolaze baš redovito. A ovo drugo su ti sve, praktički imamo sad krasnu generaciju, sigurno 80% je mlađih iz Sela. Evo ti, sve su ti ovo. Sve iz dola. A dole imamo, za ljude koji ne gledaju, 2 km od Starog grada. Eno ti, sad se ne vidi ovdje, 3 km odavde. Ko je čar? Koji čar iskriva igranje ovako u Forskoj ligi, u prvoj nogometnoj ligi ili tako? Ovo nešto najbolje. Baš sam nedavno napisao. Navijaš za Hajduka, vodiš reprezentaciju, a igraš za svoj klub. Kako je igrat za dole? Ovo je, ajmo reći, jedan gušt. Gušt, a? Evo ja igram od 16. godine veliki nogomet za Slogu, znači 7-4 i nema sezone da se prekida, ako zdravi posluže igramo, gušt, druženje, prije svega amaterizam, a poslije niko se neće predati, tako da igramo utakmicu mušku i poslije zabava, popije se piva, sok, kako jedna pija sigurno. A jedna, ispeđe se malo mesa, ide jedno s drugim, da. A gledaj, Južina je garant će okrenut kiša. Nema ša. I opet dolaziš igrati ovdje? Opet dolazim i ostavljam obitelj i djecu i to je jedan gušt koji traje tu na otoku godinama i ne možemo ovako da postavimo, onda će se to ugasiti. Medicinska sestra, utakmice, ko danas igra? Igra Sloga protiv Sučurja. Ti da znaš Jesi imala koju intervenciju? Na sreću nisam još, nadam se da neću ni danas. Jeli? Da. A koliko dugo se već ovako po utakmici? Pa evo, drugi put. Drugi put? A koja je bila prva utakmica? Prva utakmica je bila sa vrstnikom. A ko? Sloga isto. Sloga? Da. Znači ti pratiš Slogu? Ti Ja si pratim Sloge, Slogu, ja sam iz Dola. medicinska sestra? Da. I zbog tebe su ovi zdravih, tako? Jesu. A danas će biti koja intervencija? Nadam se da neće, nadam se da neće. A ti nemaš kopačke? Kako A nema, na krive patike. Dobro. A bude li šta, nek sami izađu? Nek sami izađu, da. Čekaj, daj mi kopačke pokaj, to za mali balon. Da. I ne kliže se. Tamo mi ćeš danas. Čovjek jednostavno voli klizati. Prije samog početka kratka prozivka, potom izlazak na teren, sportski pozdrav pa bacanje novčića. Teški vremenski uvjeti, sužen roster i gostujući teren nisu omeli Mladost da bude ravnopravan suparnik favoriziranoj Slogi. Bolju igru Mladost je nagradila i pogodkom u 6. minuti. Da, dočekali smo i to, prvi gol u sezoni. Nismo ga još dali, autogol izgleda. A sretne su vijesti brzo stigle i do Sučurja. Bolji smo za sada, a mislim tek je 5. minuta, 1-0, odlično. Malobrojni gledatelji u prvih su 20 minuta imali što za vidjeti. Koliko godina vi već pratite ligu? O, bogati, imamo 70 godina. Od početka? Još, evo ga. Ma skoro. A ovo čekaj gol. Ja sam bi golgeter, ali... I vi ste igrali nogomet? Masti, sluša. Romario? Masti. Čekaj. Je Romario, Romario, šta pa ne kaže to ba? Koliko golova ste dali? A ja sam igrao beka. Beka? Live, Jarni. Nakon primljenog gola Sloga se budi i preuzima inicijativu. Sjevaju prilike s obje strane.
Ali loša reakcija obrane Mladosti na još lošiji centaršut u 30. minuti rezultirala je golom Petra Vodanovića za 1:1. Dotad odličan načelnik na golu je bio nemoćan. I s tim se rezultatom otišlo na poluvrijeme. A treneri su poluvrijeme iskoristili za savjete svojim igračima. Vi kontrolirate igru, ne oni. Nisi na utakmici, doma si još. Samo lipo skulirao, stoperi čiste balun, vraćaju na njihovu polovicu i nema filozofije. Fakir je da diše 16 metri, sve priko je tvoje. Ajmo! Je dobro? Ajde, napijte se, osjećajte se, komu će riješiti to utakmicu. Mojte me zajebo, ova ne govori, riješi ovo. Se derem kad se deremo. Ovo je dobro što se ti zadereš, Hrvoje, neka se da, imaš lip glas. Samo, rekli su mi to par puta, ne znam da se bavi nogometom. Mirišemo je pobjeda vam, jel vam miriše pobjeda? Je to li? Izvinjam se. Miriše pobjeda. To je to. Za Mladost su savjeti urodili plodom. Mislav Mišić u 52. minuti pogodio je za vodstvo Mladosti 2:1. U 85. minuti Duje Lozina stavlja točku na i i zabija za nedostižnih 3:1 na teškom gostovanju u Starom gradu. Pogledajmo tu akciju iz drugog kuta. Netom nakon gola Juraj Vujnović prigovara sucu i dobija drugi žuti karton. Ovog puta dovoljno za isključenje. Samo prikote. Na poču kad ja budem, kad uzem svoje stvari. Kad ja uzem svoje stvari ću ići. Ni prije ni kasnije, nešto ti govori Boga. Ti me upozorija i ja svoj posao radi gore da ne bi offside. Sloga do kraja nije jače zaprijetila i prva pobjeda ove sezone odlazi u Sućuraj. Presretan, ne znam, baš presretan. Evo, napokon nas je krenulo. Stvarno tvrda utakmica, protivnik na nivou dobar. Će biti premije? Biće, naravno da će biti. Za početak odmah ćemo na pivce, a bit će super večera i naravno premije. Biće presretni smo, evo napokon 3 boda. Nezgodan protiv, nezgodan teren. Svaki protivnik je nezgodan kad uđete u crnu seriju. Mislim, jedva smo se nekako iščupali. Ovo ne bivija? Nije. A koliko god nemaš? 16. Najmlađi u momču. I kako je bilo? Odlično, prva pobjeda u sezoni. Odlično je. Dalje, hoće li ovo biti Ma mora ovo, sad treba ići pobjednički niz. Je. Koja je boja štucni? Pa evo vidite i sami, više kajfena nego bila. Dobre, i eto. utakmica, dobra. Teško, tvrdo, ipak za kraj pobjeda zasluženo. Je, suci. O sucu ne želim komentirati, ništa pričati. Ništa ne želim uopće komentirati o sucu, nije vrijedan spomena. A Jure isključio? A Jure isključio zbog prigovora drugi žuti, bez veze. Bez veze ga je isključio. I dok gledate ove umirujuće kadrove ravnanja travnjaka, nakon derbija mi se opraštamo od vas. U Forskoj ligi svaka je utakmica derbi i svaka utakmica unosi mir u nedjelju popodne na otoku. A kako zvuk stare lade, udaranje kosti o kost za 0 kuna i blato u svim porama kože unose mir u živote ljudi? Pa evo ovako, liga se igra van turističke sezone i igranje lige znak je da nema turista. A tek kad nema turista upoznajemo kako otok zaista živi bez medijske pompe i svakodnevnih događaja za šire mase. U Forsku ligu je dobrodošao svatko, i mršavi i debeli i maleni i visoki i djeca i starci. Nogomet na Hvaru ujedinjuje ljude na otoku i tjera ih da se zabavljaju, druže, smiju, živciraju, a da sve to rade u zajedništvu. Nije li upravo to pravi smisao nogometa? Zato i ne čudi da je rezultat na Hvaru na drugom mjestu. Najvažnije je da liga živi, jer dok je lige, bit će i Hvarana. Do iduće, zdravi i blatnjavi bili. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.